naimbang arabi iti kabsat ingayem dati ni Mr. Daniw ka ti pagsaritaan tayo tatakad dati panggap iti ayuda katatay ada na panunod ko nga suggestion para kay digiti adayan ti gobyerno kumaya nang nagkaroon na digiti local government unit ti LGU nga kunada ka pampanunutok di ayuda ka kumusta nga tama nin iti sitwasyon tayo. Dito ka suggestion ko kakapsat king gagayem ka jak ammo no may pakat pa lang kung nalpasan ti ayuda dito Pilipinas. Ngam dito ibaga dito for the next nga ayuda no adan tumanin itedda no isunto ti pagipakatan na. Dito na panunot ko tatay madama kang trabaho. Kastoy ngamin. Kat kumusta di kita may kanuno na ikan ti ayudan. Di second way pakunada. Naikan nga tao no may kan tong katamanin. Siguro haan nang nangruna digiti kung kunada nga dati middle class mo no babak nang. Kasi ti prior lang ti gobyerno tayo ti national government unit tayo digiti poverty dati narigat nga sitwasyon iti panagbiag so ti prior da. Kat iti second wave sigurado manin ang hanga maikan manin digiti hanga naikan idi na minsan kasi ada database na data isu manin ti ikabil da isu manin ti i-report da. Kat tata ada na panunot ko nga suggestion amayat no mabalidan to nga agpa-re-evaluate ko ma iti digiti status ti pinagbiag iti barangay kung mabaling ipakat detoy kastoy ti suggestion ko. For example iti barangay tayo ket adda 60% nga ada iti poverty level nga kunada dati marigrigat 60% na daya iti 40% ket babak nang middle class di ba? Ngam di gitoy hanga na ikan pa yun idi ayuda di na minsan. Katatamay ka to manin handamay kan. Ket syempre sakit man itinakamdan. Nasakit man tinakamdan kasi hanga may kan Amo ka sa tingayem dati pandemya awan pilpilnin na. Marigrigat ka man wunhuaan. Kasi dito ket sakupan namin Kajay baklang ket adala tamot oras nga agregat isuna. Kastoy for example 6J barangay mo 60% di ba? 60% iti marigrigat 40% isaan. Kat magpa-survey tanto ko manin, palubos na po, mabaling ko mga kikinuntak aminan Agkikinuntak iti LGU, ti local government unit tayo. Dapat kikinamesa da ko agkikin na tulungan da ko may mesa ko matika panunutan. Dapat ko maikan aminan nga tao, iti barangay, uno iti umili. Kasi iti suggestion ko. Teko na ako nga 60% iti marigrigat. Di iti obligado. Obligado na iti 60% nga may kan iti ayuda. Dati 40% alabati ay kadi iti babak lang ano adakaya na. Nga mabali mo mutlat ta. Ngayon, ura di 40%, ura di lagudwa na di hap na. 20% kuma. Di ba? 20% iti mapangkanyada. Kat iti report mo to, iti local government unit, di barangay mo nga 60% nga da maririgat, 40% nga da kaya na, or di 40%, agbalin nga 20% latan, kulam. Kati i-apply mo to, nalaing ka panulong nga kapitan, kasaritam to di kita survey, kasaritam amin di kita kakadwam. Kakapitan or ni mayor, kasaritam amin ko mga adati paset iti LGU, amin nga departamento, agtitinulong, agbibinunggoy kayo. Kati ibagam, 80%, di ba? Dengan nyo 80% din, di ba? Di 60% obligado nga mapanan, ijay marigrigat. Di 20% alabati, isunto kumati paggugudwaan, digijay, adakaya na. Kasi pandemya dito kasapulan na tati tao. Ure mambak ng, dakaya na. Siyempre, maawanan natin Number 1, libre data na po. Iti national government unit tayon. Awan irwaran ni provincial government, awan irwaran ni LGU. National government data. Iso nga, mabalin latta. Kasi nakabudget data na Or urahin dala, database manin. Database, idi nula na nga may pasa, kin data manin ipasa. Ngam dito ka suggestion, mabalin inta masangwanan. Panawag nan, i-re-evaluate da manin. Kasi kuma. Iso nga, di 20% nga makita manin isundot paggugudwaan di 40% nga adda iti kaya na uno babak na iso nga nagpintas di
may kan titunggal o basit di 60% na marigrigat sigurado di jayen. Di 40% nga back lang adakayan na adan to paguguduan da nga 50%. Nga 20% equivalent to 50% di jay. Diba? Kat no jay no itati ayuda ti national government kat 5,000 mapan jay tunggal jay 60% tunggal tao pamilya ada 5,000 na. Kat jay back nangkin adakaya na di ada 50% na di ada 2,500 na hangag saksakit tinakam da, di ba? Kitandaanan nyo kapsat yung kayem pinagbubutusan manin ton agbubutos tayo hamat nga kasabulan nga back nang ka hamang nga kasabulan marigriga ka kasi agbutos ka di ba? Kinandaanan tayo di kita babak nang di kita adakaya na isuda iti dakkel iti anana dakkel iti ambag na iti tax tayo. Iso nga hante ko malaglagi dawon apo kabsa di kita dayon ti LGU provincial government no dated kumamat basitin ni national government tayo i-distribute na lang ore basi-basit lang kasjay. Tapno wan jak saksakit tinakam na agtarekan to manin to no maminsan for example pera de los Benos for example agtarekan nga kapitan to maminsan di ba? Katun agtarekan nga kapitan to maminsan gastoy agibunong ka syempre kultura tayo deta agibunong ka 500 inikanak ko kat hanak inlista iti namindwa di ba? Hanak inlista iti namindwa nga distribution amang ikanak iti ayuda namindo di jaya ikanak iti 500 syempre awata ka di ba? Awatek di 500 itatan ibutos ka nga ta haan hanggang ibutos kasi namindo anak 5,000 di 10,000 kumalit awatek di 500 mo magitam ka dito isurat ko di pinagbubutusan haan di ba? Iso nga kasjay no arod nang dadkanto ti 250 lang oray 200 lang ibutos ka nga ta ibutos ka syempre kasi inlistanak ije may kadwa oray di muna kasjay lang nagtarekan to ko kapitan di makasave ka di ba? Makasave ka kwarta ken di respeto ngumato pa di panakita daking ka kasi ito national government mangtedan iti ayuda tila obra iti local government ag survey manuot kastoy dito nga pamilya ipasa na approban to ni kapitan deta dumalang kini kapitan approban ni kapitan dun approban ni mayor ni LGU ikabil dati provincial government no approban to i-finalize ng provincial government deta ma-approbanan ipasa na gini nationalan ti ubran to lang nationalan agitid ton iti ayuda kasjay kakabsat king gayem kasjay kumati kapanunutan tayo di ba? Nagpintas kumati oray kumamot lang basi-basit no may kan lagi didigite kunada kami bak na nga nakasapulan dito no dakkel iti contribution apo digiti ada pamilya na ti abroad kasi dito tax nga baybayadan mi ada tax nga baybayadan mi apan nga ag-send kam di kwarta ada tax baybayadan mi aga-apply kami ada pay tax nga baybayadan digiti babak na nga di negosyo nagbaybayad mo ti tax apo iso nga dito kunakon ited apo iti national government deta nga banagen nga kwarta iso nga ti pagmayetan na kuman ikantelat tamoten diskarte kumamot ni kapitanan diskarte ni mayor kumamoten iso nga kasjay kumapo nang nangrunata ka panawon iti pandemya awan iti pilpilin na kitandaanan tayo tono next year ket election te manen kin pangasi ko di kite padak nga butante tatta nga panahon iti pandemya makita nga talaga no sinno di kiti obligado nga ibutos te man tumanen tono pinag bubutusan ikabil tayo kas partes manen iti politika iso nga di kite padak apo nga agbotos vote wisely kuma